welcome to the very famous nights of Shefaim. You did a very long trip to join us this evening, and we thank you very much. You know, all over the world there is Carnival, no? Mainly in South America. So we use now to do a small Carnival, Gamken Beshfaim. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня вас приглашаем на торжественный праздник, посвященный карнавал такой, который вы здесь увидите. Мы приехали из многих стран, и мы вас приветствуем здесь сегодня. Несколько групп на русском языке, которые будут присутствовать на этом вечере. Well, the organizers this evening mainly are my team here at Shefaim, composed with all this line, and some others are a little bit lazy not to come. But more of the team of Shefaim, Sinat Center is here, and we welcome the other groups here in Shefaim. Shefaim themselves, people coming from Bet Bern. Bet Bern, where is Bet Bern?
¿Cómo no muere tu hermana que la clava tanta gente? Del fuego se hace amor, el río es sagrado, es el mar. Hoy moravo, hoy es el orano, hoy es el Kad si ravno što si vodoplavno, kad si ravno ja me stari ulicama lutam i sobom nosi zaljubljeni par. Cijele noći sneg polako pada, a to je mladi krem, niko nema tako lepe nagrade. נראה לי שהעסק שלו עובד. אני לא יודעת, אין לי שום אינדיקציה אם זה מצלם או לא, כי פה הוא אמר לי לא לפתוח את זה. כן, אינדיקציה? מצלם? כן, מצלם, מצלם. הוא כתוב רקורד, זה בסדר. איך אתה רואה את זה? המסך. אוקיי, זה שקט. שב.
Hey, akuma tu mo bana una ta. Uku na mo ko da doro mi boto. Aga mara so gba nkolo. Ogo da se ku na nyu. Ana so ni da so. Mara de je se na kiti. Ogo le nye kiti le ko ya bere. Uku ka je je gbe ni le le. Ni le ko ni le ma. Oh, DJ, DJ.